Ingcinamba nayo yebafethi ngenzaleyo Ingcinamba nayo yebafethi ngenzaleyo Babala fiti nalabagobela bathi babona ilufa yamsamo Ingcinamba nayo Ingcinamba nayo Bangisale nalena ngihamba ngifuna sithundi sami Masibadlala ngami Bangisale nalena ngihamba ngifuna sithundi sami Vele benginalo lengisebenza nayo magwabo. Ngasasondela sengabuka ukuthi hayi manje wasambana wethwa. Hayi ngabuka ngathi hayi akufuneki abantu baphoxe ngoba lapha ngendlela lenibala ngayo vele imali kuyabonakala ukuthi uyasheshiswa vele ngathi betha kube bona magwabo transport apha. Ha bebo vele lapho phela besokuya ngathi angibayeke kodwa nginakubuta lo mntwana. Bengasimvo letinto kanganani betingathi. Hayi kulungile ke nakunjalo. Wathi afike nensambama wathi ayisaletikanga la ngasekhaya dingasayile because vele bese kodwa naye yaboza makubuka athi khathi ma. Angithi okay ngalesinye isikhathi nakwentiwa tindvo ukhanze ukuthi naleti khathi tiyashaya ukhanze ukuthi angingadijela ukuthi kutawenda. Utawuhamba kushona isikhathi. Bese ke vele kufuna lokuthi ngigcine nishwale tingendlela ukuthi umsebenzi uqhubeke. Okay. Khaphela labathenga ube mangale. Uthi na ungena ume ngale ufuna usho ukuthi ufuna ini mina ngikuthengisela. Bathuma ke. Ngomfundisi. Kuthiwa kwanga kakhulu kuthina. Wena unomntana make mfundisi. Le kuyosombona lo babili na. Ngibaba wakho. Mbaba. Achaphela ngaphatheka kahle ngale so. Nalesitambu salini sasaka. Mane phela babofaka nekusuka inyana phela lapho babomfaka ngoba phela thina labanye vele siyamuntu phela. Uthini mawa? Uthi lesombulele dabo celani lesombulele. Wilson. Siye sonke. Hayi, anguboni uphumelela lo. Babwakho. Ekubeni athandazele abantu ababidi abathile ngansense phela tinkinga yabo. Uyakhuluma lapha ebandleni uthi mina ngitawushaya indumba, mina ngisebenza endumbeni, ngizovuta ubhunye njani. Ngamtshela nje wathi nje uphinze mina lapha kuleya sona. Bathi baba wakho unenhlanga, usho Ndlovu. Sale sengisitwa ngeminyaka. Ngifuna. Yebo phela sizocela Ngifuna hayi yena mfana. Kanti unanda kunabo COVID uyahlipha dawe. Sokusimlelanda. Nona ngifuna hayi. Hey. Okay man utsimlelanda na. Utsimlelanda. Khona loku. Nama batsoko kwase bayagunda bese badabemisa sibhedlela. Kanti bayabona kahle nabo. Okay ngicela utenga hey. Utenga hayi. Swasho. Utenga swasho. Sani ngifuna ini? Phela sifuna okay angeke sikutshela kangana nabo. But nginenifo sifuna kudena sifuna nokuthi stende kahle singabonwa singabanjwa. Hlobe ngisho nepoison. Nenda ini. Kanti kuyafuneka Ngifuna ukutshela bengoko phela abantu khona sibanivikele. Okay lalela amadala nginemzila lesopusha usezithola understand. Bokhokho nane litidaba phezulu kunemzila lofuna siendiwe la. Umzila. Yes. Ngicine legama na usimzila. Nini ngathi ngiyamdlalisa nini? Lemzila. Umzila. Hayi. Mission. Hayi. Nawe ngathazidlalisa emkhulu awusheshisele. Lalela la mntwana, lalela mntwana. Lana inkulu edala tatatelwa la. Umfundisi lo but uthiwa unenhlanga ukhipha njani tinza batha sendumbeni ekhathi esontweni. Sekuthiwa ke mina ngiphinze ngelapha kulela sona. Bakwakho ukhipha profit uthi indumba itawubhunya. Uyeva. Leli siphila ngayo uthi ebeni ngakuyathandaza uthandazela ukuthi indumba yethu ithuthuke iyembili bavu bagole kakhulu phela betelele endumbeni basituba lapha thina. Yena uthi indumba ayishe ekube nathandazile bamfuthi bagule babe worse.
thina siyoba lapha le ntombi lo utakwati nginawo ke sisi esonweni ngeke ngilibhathe sizathu yini kutawusha indumba ngaya esonweni indumba iyasha uyawathi lo angifuni ke mina ukuthi ikhanza sengishelwe indumba ngingasaholi ngingasasebenzi ngoba lesonweni futhi umsebenzi into awuthola mina Sengingafika nje ke manje. indzaba ibekwe siprofeto ngangiyaya siprofeto siboshe yonke siprofeto sababa wakho umfundisi hamba nje sizofika umtshele ukuthi cha umtshelile kona ukuthi kodwa nje awumbona aphumelela kude nakubuta ezathini uvele uyibhabade yonke indzaba ukuthi kwaphuma siprofeto Sanibona ekhaya. Sinjani sisiphila? Siyaphila njani? Hayi siyaphila. Sanathi. Awukhona. Khona sihlupheka nje lapha nalapha kodwa ke ngabika kubabe ukuthi ikhwari sakhe lapho. Oh, hayi siyabonga la. Ngabe sihlasele ngani namuhla? Ngidzinga yena nje yadingide kuyithina. Lamalanga umatasa manje. Lamalanga ubhizi nje kuba nami lamalanga. Uthuma ngimi ngithatha imilayeto nabo konke ngidinga ukubhala phansi ngicela umuntu ngicela umthini hayi moya wama ujabule manje indlela lokusebenzeke ngayo la kulamalanga nje ngingekho ngicela kahle lo baba wakho ukuthi ngicela lapha ngishiya yini shiya lo mfana nalonto ngaphansi sajika ngalampumalanga awu uthe ukuthi ngivuya ngishayile ngitshela ukuthi intombatane ibe seseyahamba kodwa bengithi 10 minutes imali konke akumonithwe nguye ngathi imali lethi ifuna ngoba phela lapha abantwana vele labanye bashile lapha uvuma kahle ngiyambalela imali ukuthi ufuna ukhanza imali engaka yabona vele ngikhanze lapha Mkhweli lalela beka beka lapha ehlezi khona kunesima yabona namhlanje ilanga leli unatha lesiwasho lesemandla siwasho sekwasha involendo emandla emnyama hayi mkhweli hayi phela sengcwele ingqondo yakho natha lesiwasho lesi ngithela umnathile ecala lesiwasho wasinathi hayi nginathisa ngiyamhlupha Sota usana naye mina sengizohamba ngishela u2. Lalele dudu kanje. Ngicela sina uphuma la. Nali goma lelikhulu lapha nalibeka nali nangizanisa nevanasa la natsa mkhweli utokhona sophile lana impilo yakho le utawuphila na unatha lesiwasho sinemandla sitawubuyisa impilo natha manje ngicomva itawubuya ngoba seyisuke yasukuma emangetinyawo hayi Christ. Kwinya. Buisa. Na iqoma lelanga phandle mntwana. Na nganyela ngisuka uhambile bona ngizana bo lindele. Utawuhamba ke ufike lapho ulayi nishisa letibi ngoba phela labantu betani labanye banathi abantu abanathi emahewu labanye badle emachipusi njama kuda letibi ke tiyapakelana nako ekhaya fika ke wena lapho lumeke ushisa letibi bese soyenza uzobheka le hamba emfweni utawuphila sanze kungenalutho angathi ngoba naye bese ngasekhathi yakinisana mina letetimala ngitshela ngavele elections beticonzana naye ngoba nje nabanye bethi utawuhamba kushiwa khona mbona kodwa ngitshela konje hey anganulutho akunalutho ngathi nzinga yena ke vele lenza bale manje yena utholakala nini angimathi ke lokuthi utawubuya nini kule busy yakhe la asabhize ngayo vele nzinga yena personal la ngibonana Esina sibonane kule kubhedzile lapha. Angathi nokuthi ngawucala phi ngicini. uthi wonele lo siwodwa nje Ngoba phela mina ngiyasho ukuthi ngoba ngingekho phela abantwana bami bayayibhanga every day mina ngibona efonini.
imali kanjani setshentwe njani kuyakhipha yena nje uqhamuka somtshathi intombazane ithi iyahamba yona phela kuthi amonithela njengokuthi ngimnikele isikhala awona nokuthi ngakucelele wena ayi athi kube wacela mina ngabe kumbe ngakwenda lokhu lokushoyo ngabe nje bengiyifaka le mali yena kwamphosisakela lokushiya labantwana etimalini ngoba abantwana vele hawo bangena noma kayini angathi noma angishiya inombolo yami angathi ukuthi usenayo yini angathi ukuthi usenayo hayi ngide vele ngicabanga ukuthi naye ude babukele emakhaya sambelani uhlelo lwenu lolithandzako Your Choice with the Stars. iChannel yeMaswati isakhela buhle emehlweni ethu lobuhle lesibonako nasibukela lenhlavu yeliso naseyibukele kulesibuko nami ngiyadibona sengisho buhle beMaswati Tiki tiki tiki. Yes. Ngitshela ukuthi besize kakhulu uzokubona noma ngicabanga ukuthi ngizokubona bese ngitshela ukuthi konke ephuthumayo ukuthi ucelebrate ikhathi yomshado wami ngizokubona lezo ya ngitshela ukuthi benzomema kahle kahle ngitshela ukuthi kuzobe kusekhaya kithi uyazi yena qhubeka kahle usebenza kanjani Mhlophe madoda suka sanke bye bye yana madoda Ngafika kahle kwathomhlele sekambani hayi khamba right khamba njani nabo say understand angathi yini manje uklowa kahle le deal yakho kahle kahle yena njani ngani okanye ngomba ngetinyawo kwendekala ongitshela uchazele nje hayi kusemhlophe awubuka awuhambi ngetinyawo uyagula wena umhlophe kanje simomondini phela ungingisele ngizona ngicabanga ukuthola umlungu yathi ngicabanga umlungu phela hayi kahle uyasicapha Ndlovu netigubhu lathi uyasicapha ivele emvalo kodwa igcwale imoya lapho awusabonakala bese ngifuna umlungu yathi ukuthi nemvelo manje isha understand ngathi ngizona ngi-addicted nje ngiyakutshela relax uyabona ngeke uze addicted lapha yathi ukuthi kusakwenzekani usatota and usatota mawuhamba bathi ngamhlophe sekunani sekuqala kudiva uyabona usatoba nanempheke ukuthi usathi wena masatoti sebavele bayasho wena kanti ufuna umlungu ngoba kwenteke noma phela ngifuna umlungu ngalokuthi vele kunomzuzu phela labo black bayangisaba ngiyakutshela wena suka sabi imba ngiyakutshela wena hayi nje amphathi uthini phela ngifenza ngijabula ngiyayisaba phela imbungu nabe sesengifuna okulamalanga yabona yabona kusele tempo nje kuba njenyalo uchaza lento naso ufuna like tomele into thambe yakhe ngithola wena buya kimi kunile wena yabo
letimvo titochubeka tiyiphina tihambe kahle yabo nalo mlungu wakho belungu bafuna abantu ngiyamfuna phela uyabona ukuthi nginemvuka siyabona ungenta ngathi sengicala nekuba silendanyana yabo manje yabona le nto leya nasoyitholile like sena kulo mlungu so kumbamba bahambe angithola so kumhamba so yadiva nje nawe ukuthi yabo asodela ukuthi sengithe lapha eThaba lapha eMall yabo nje lapha eMall noma lapha ecorporate place awusa active kwamaswati like awusamesabi lo mfundisi la timbambelana kuphela nje nakathuthu umshekhaso yes baby yabona Qimba mina angisase umuntu lokufuna akuside kakhulu wena ngoba ngiva buhlungu one usatha simo sekuba ngumfati la mpilweni wena ujikile na ujika esigabeni sekuthi phela phuma na uyindvodza Qimba yiba yindvodza msungena esidini lebafati lo kwendile akwangichaza kungenhle futhi setawuvimba ukuthi sithole na imali etipo ngoba besimunye sibuka indlela embili incubekela phambili ukuthi sithola njani imali etipo yalo ngowe so bambisele namakwadudu lenva inchazi mbamba ayinesi uyathi nawe ufuna ube yindoda nawe ufuna ukukhuluma ubuye nganene yabo ngoba phela lapha kufuna wathi ukuthi makwadudu uyini umfati namhla ke vele ngilo lilanga lela ngithi namhla lisonto ufuna ke mina ngibe la ngiyobuka ukuthi solo wena ngalendlela savumelana ngayo ndawulala la ulala ukuphelela like Qimba kude esikhala sekulala wena phasi kulala dudu ngabe mphethe ngikulala mina lokhu ke sekunama kwadudu sesilala ke sibe bathathu uphasi lo mntwana sibabili lapha eTuba manje ngaloko kusho ukuthini ngoba phela angithi ukhona lo mbhede ngisho kona sibabili sawulala lapho ke sonke nawe eTuba ekhathi angithi kusho ukuthi mina ngidawulala ngala mawadudalala la emkhathini wena ulalele ekugcineni ngala embhedeni ngala nawe embhedeni phela vele ngiyogada ngifuna kubona konke ukuthi vele uyakwenda yini lesavumelana ngabo le ngale Qimba uthi tshele ngani empilweni hayi umsindo bomake kwathe njani manje sikhathele ngalabantu labo tsotsi labafanana nabo lokhange ukuthi ulibala ukuthi kunjani ngifuna kubona umfati wakho lo umhloniphe lalela la Qimba ngitshela wena ngithi mina la endlini incane ngimvu Uyebo sisinyana. Ngiyaphila. Sasela ngani? Bengiyocela Ake khokwanyalo sisinami la. Sebenza mina nyamuhlela. Usema ke ndompela uthi bayothoba ngekho bahambe bayokhupha imanzi. Imanzi. Uthi bayigubha uma Usatuthola la lento. alalele ekhaya kini. Bese okhupha imanzi. Hayi but usesengekho wenyalo. Ngamatisa but ngalokuya. Mane ngiyamangala nje ukuthi siyolala nendasi. Ulala njani ukuba kwakho? Baba ke kutaba ngekho. So yena utawulala kuphi ke nendasi? Utolala nasendlini. Kunalenye iroom endlini noma indlu enkulu. Ekhayini. Ayana ngitshela ungithume uthi ngiteko. Ngamtshela sisi. Ngimlaye konamdlulisela. Okay. Hello baba. Ninjani baba? Kufika lemnye kufika umntwana la Dudu. Lowalendazi. Uthi manje uthi uthunywe ngwa kwakhe. Uthi akade ukucela wena uye le
khayikibo ungathi ngiyogubha timbanza. But sengicwa ukuthi usomntwana uyolala le ndazi. Le ngima kwakhe uyolala ngemjani wena le ndazi ngima kwakhe. Ngoba timbanze uhlala ukuthi gubha naNdlovu uhamba naye but awuzange sowulala eMandlovu. Namhla bathi uyolala le ndazi. Manje mina angikuva ke lo ukuthi kuchaza kuthini. Utholala kalami umfati. Kunendvodza nenkhalakhe. Yebo ushito njalo lo mphana nakafika. Bathi kushoma kwakhe. Oh, awuyolala. Okay, ngoba mina sengiyamangala ukuthi kuchubekani nje. Oh, okay. All right, bye. Mdudu sengimakwadudu. Lo mntwana simbeke phasi. Senguphasi. Sinakwethu sinamakwadudu. Ungabuyele. Suthi ke wena mtaphinza ugibele nathi. Ngithi kwaloko ngifuna ngibeke koneni mina. Wena ubele lale kube phela vele kufanele ngibone kahle mina ngindawubanda wena utaba sigcineni makwadudu nangu ngala siyalala ke lapha ngiyavuka ke kusasa ekseni ngemsumbuluko sengiyaphasisa ke kuchave ngubonile ukuthi cha uyalalela futhi inkinga lekhona lapho Ndlovu wena utawusala lekugcineni ngoba uyabona nangabe kuthena sitawulala kanje nguwe lo ledongeni ngimi lo sengimakwadudu hey uyabona umakwadudu lo ngala ngoba kufuna yena abe ngala eceleni angato uyabona ngato futhethelana wena utawusala le wena lekugcineni ngimi ke lo umakwadudu lo siphelele ngiyavuka ya siyaphelela lapho dudu tabala phansi lokho kuthi nje la kuhlupha khona uyabona nje ukuthi vele lento le i-clean kube kuphela Ndlovu ngoba lento yokutsotha Ndlovu ngeke kufikise indawo ushintshile cini hayi ukuthi ngishintshile nawe usho njalo manje angiseve ukuthi ukhuluma ngani ushintshe mbamba wena nje ungenta njani na ubuka nje le kuthiwa yeke abantu bathi philele emndenini yabo angenela na umuntu ufuna umzungena emndenini yabantu kanti lokuthula lesikhuluma ngawo ukuthi thina sigade ukuthula isisho kuphi emangweni hayi emntini yabantu phela umuntu phela vele usemangweni sibuke yonke lena kunjani awubona ngiyasha ngiyakutshela hamba ngcini kulungile kodwa phela namhla ngeke ungitshela ukuthi angihambe athi ngitshela khona ukuthi phela namhla sona ufuna ngilalela ngiyobona lokho wena nje ngabe ulungisa indlela ukuthi makwadudu upheka kanjani sitawudla kanjani ungangitshela ukuthi angihambe uyabona nathi angihambi nje kusho ukuthi sokuphikisana nalokho lesavumelana ngakho sekufuna manje ngitshintshe style manje nami mhlawumbe ngisale ngikubopha ke manje nyalo uyabona ngoba sekungafuna ukuthi uboshwe Ndlovu nangabe soyaphikisa kuloko nguwe lo usekhoneni le ngimi lo ngisemkhathisi wena ulandzela mina makwadudu uyagcina ngala uyabona siyalala nje kuyatha nami ngiyadihambela uthi inkinga lekhona lapho dudu ula phansi angikushiye ngoba anthi uyana ngisho ukuthi ngihamba sengisho phela mandla ngaphandle zalapha abantu akulungile bayaphikisa ngoba vele bengifuna ukukhombisa into manje bekuthi utawuphikisa nawusho njalo ke kulungile tshela makwadudu asilungisele lesitokudla siqhubeke ke thina siluke ukuthi mthanda sihlawenda kanjani ngoba phela vele nami ngiyawudla khona la namhlanje make cimba lana ngilofuna cimba ya ngilofuna cimba lana mani njengoba bengiselo ngekho ngitsangifike lana ngilovela ngilifuna le jabu ukuthi ngabe ngalithola yini ngoba ngikhanza wena nje awa akekho benhlahlele usemthumele high-court banomhlangano nani macala lamakhulu kabi manje usajabule khona kana simanje ushiye mina senkingeni le jabu angakela amafana lathi kanjani saphuthuma khona nomntoka kakhulu hawu manje-ke ngoba nginemlayeto wakhe mani angathi mani ukuthi angawuthola njani utawubuya nini-ke noma lokhu ngenani ngimmele bafike bakuthatha ungagezini ngoba kuyacaca lokhu le ndlela lokwenza ngayo ngathi nje kwafike kwathi indlela ethi hlwile njengamajuba
No, uyabona ngahamba mina ngimuntu lokuya. Wahamba umuntu lokuya. Bekumele ngibuye but ngathi nange ulenza namalengnayo bangisale nalena ngihamba mfuna sithulisa mi asibadlala ngami